và núi gầm tin ông Kukite hồ dâu sen abon chào vin Jing cặp ha là phul mấy ni sim som ni lệ thum Friday ni khuôn dòng Jing cắt thu số ngày kí hiti thu số ngày tàu hiti Lomlhang som yuduing of Kukite akimin bohon Jing ni kho Saturday ni kho mấy ni sim som ni lệ li Jing cắt lam ni dan som lệ minute som thum ting lệ ngam lệ ko apoi mo dan lệ ven túp lâu kho dan chule chon lệ khan chin túp lâu kho dan ho khang tha te ikil tha uwa ilang sab diu gel kho an zalin ngam lệ sit ni nei lệ ki hingi pan khom na ding thu hole yung kun do naw atha bia khet do kida gel do kid na ding ho thu pi mang cha in Eliza Prayer Mountain gothol khumuna Kingon khat chi hla pi ding ago taw vi chuchi Kingon pangno ma a hi ala chi level in ding nei lo ho adingen chumun chan chi na ding gari ago ngoven tuibunga hon peace ground muna jingka lam ni dan ko le nit som thu mange ya peace ground mun azot dio chule kangwai area hon matizang ground azot dio chule koite lu area hon koite khusunga moil pamun azot chi na dio vin an het sa taw vi Lomlhang som hon tum sang sun thangthing mola Kingon khat an gong vin ain la ado dal ding anong zi ovien an chi la pi the ta po vin tu chung hi lo thing diu hinam sei the hi poi Kuki Lamkai ho Kuki lubu ho gamle na madinga panla Jing ho Government of India Nuya Investigating Agency ho adia Central Bureau of Investigation CBI Holeh National Investigating Agency NIA hon wholesale na niyova investigation abolova Amat do Jing to kilon chun Kukin pi Manipur le abakai hon zani maini sim som ni leni Thursday ni kho chun meeting kho ta khat na nei vin Kuki chate chen mun zo si a CBI le NIA ho chalo on ho de lo bet sana a Kuki Women Organization for Human Rights KWOHR ho makaina a to mun Kiphinna sidin protest nei ding in kilol na nei tawin chuchi sidin protest to mun Kiphinna chu district a hilo le block Kukin pi ho le Kuki CSO ho zo sin ato so chi nei ding win Kukin pi Manipurin tip na le het sana hin bol taw vi chuchi sidin protest to mun Kiphinna chu Kuki chate chen mun zo chi a chi thading nationwide hiding a hian sule aphat hi ahong thlung ding mai sim som thum ni khat Saturday ni kho hiding a hi chuchi to mun Kiphinna pangding ho chun nampon akivon chi ding ovin Kukin pin het sa ovin sule Kiphinna aman cha ding slogan ho placard hol adang dang ho chu Kuki Women Organization for Human Rights KWOHR ho to kizamana ahoi na theipen akisim chi na ding ule in PCSO zo sin Kuki Women Organization for Human Rights KWOHR ho to so chi na ding winjong Kuki MP in an het sa taw vi Government of India Nuya Investigating Agency ho Central Bureau of Investigation CBI ho le National Investigation Agency NIA ho chalo on ho de lo vet sana a to mun Kiphinna sidin protest bol na dinga Deputy Commissioner hinga phalna permission la lo ding hi mipi ho de sa khat chu hitan aji chu separation de ki man ni kho a Deputy Commissioner khat hinga Kuki CSO khatin phalna permission an thumuwa an kila ucho Kukite khang thu sima manglo hil dinga umdo hitai Myanmar gam sunga Myanmar junta government do na gal bol Jing Kachin state sunga junta sipai hol del do so hil na dinga panla Jing Kachin Independence Army KIA khon Myanmar junta sipai ho helicopter an kapla pi na wachon Myanmar junta sipai ho thilong tamta anamu do beu vi helicopter puki anamon helicopter main akatha anamun achon helicopter sunga na to Myanmar junta sipai ho thilong mei ka mo thilong som le gup anamu do beu vi Kachin Independence Army KIA hol apan khompio Kachin People's Defense Force Kachin PDF hon junta sipai ho helicopter khilha anamun chu phata khul chilna anei nungwa chuchi junta sipai ho thilong ho chu ahin mu da ohi kiti Myanmar junta sipai ho thina tu hola a thilong khat chu junta sipai lubu alin lang ho major rank hidanin jong KIA ho na phongdo vi thilong ho me na ka tha namun chun Myanmar junta sipai ho galman cha ho me ka mo ho jong an mu do vi Myanmar junta sipai hon Kachin Independence Army KIA ho do na agal bol na ho wa man cha dingin Wanleng helicopter thum zenin Myanmar junta sipai ho an tha lut beovin chuchi helicopter thum ho chu Kachin Independence Army KIA hon an bulu na wa Wanleng khat chu an ka phla wa hi Kachin state ba mo khupi sunga Myanmar junta sipai ho kemlin ta khat Military Operations Command 21 umahin chuchi ba mo khupi sung ki chuna a Myanmar junta sipai ho le Kachin Independence Army KIA ho an ki kap tu na hi kumke khat hlinga hitan Kachin Independence Army hon ba mo khupi pamla lampi zo si ato phawa
Myanmar junta sipai ho chu leichunga lamthla thelo hila ko yo hitan chuti hi ji chun Myanmar junta sipai hon helicopter ho bo mangcha a sipai hole nele cha ho na thalu jingo hi Kachin Independence Army hon helicopter thum abuluna wachun helicopter ni na kap khawin helicopter khanan pu ken junta sipai mi tamta na thilo win helicopter khat pa wang chu apu ke hil na dinga asalai na kap kha lo hidanin zong ki seyin Suci Myanmar junta sipai ho to na helicopter khat jo cho gangle gangin swegu muna an leng lu du vi Suci helicopter jong cho swegu muna Kachin Independence Army Holeh People's Defense Force Combined Force on agabulu kido hidanin zong ki seye Tangkhul hon ukru road ukru lampi pa ma Gwalta bi kuki village ho chenagam sunga sungpu khat apu wa kagam sungu hi ti akhuta sim ding agu naw chunga Gwalta bi kuki village house sapun objection abol nungin Tangkhul CSO TNL hon Gwalta bi house sapu cho ukrul khopia TNL office muna gamlego chungchang thu a kheuna nei pi dingin an ko vi chuti a gamlego thu a Tangkhul hon Gwalta bi kuki village house sapu en ko nung vin mei lei khat RPI athawale party a vice president sapam kanglei palkitupan chuchi gamlei sit chungchanga right to information RTI file and bolin Department of Tribal Affairs and Hills Noya chuchi Gwalta bi kuki khosung recognize an kibol na ho government in pedo na ding vin amapan an thume Gwalta bi kuki village house sapu in press release ain bola kagam sunga hitia achi sa menism somlegup ni kho ain phondo na chunga chuchi mei lei pa chon Gwalta bi kuki village recognition to a RTI cho file and bol hi chuchi right to information RTI cho Department of Tribal Affairs and Hills Noya State Public Information Officer mina chuchi RTI cho amapan an pilut a gamlego thua government record ho chule Gwalta bi kuki village recognition ki bol na thu ho government in apido na dingo apondo na dingo vin amapan nge na an pilut hi government in Gwalta bi kuki village head pi na recognition abolo ahita ahile government record ho certified copy government in apido na diwin amapan ngen zong na bole Gwalta bi kuki village recognize an kibol na ho gamlekha ho le government in tax ala naw lekha ho khasana an sun naw lekha ho gam map ho le village boundary record ho chule chuchi Gwalta bi kuki village recognizable government palai ho government officer ho min chan ge ya apido na ding vin amapan RTI chun ngen zong na bole Delhi apat Srinagar airport zone dinga Indigo flight khat cho wanchunga alen pedu chon gilin ta hon chuchi van leng amu lang an sepsi en emergency landing bol na dinga Lahore ko pia akinga theina ding vin Indigo van leng pilot pan Lahore air traffic control ho hinga ngen an bolin ahin la Pakistanin an phalpi povin a hile pilot pan chuchi Indigo van leng cho Srinagar airport a an land route sa en passenger hodam lebit in Srinagar airport aga thungu vi Gilin Indigo van leng amu lang associate nung chon Indigo van leng chu an leng pe en azot naumon Srinagar airport aga thung thei ham hamu vi chuchi Indigo van leng sunga to passenger chu agoma mizani le somni a hiwin Trinamool Congress akuna MP khatjong van leng sunga to wan hi Pakistanin Pelgam tilsu nung chon Pakistan gamsung wanchung lang ho chu India te van leng ho alen dio an khapi o an hitai Tuso ichan hin kichai tai tuso ngai ho zo sin bon chaw ni ko pha